Misulat ya iting dalit kang apong grasya, uli dari nga duwang sangkan. Mumuna, balang mga di o tutuklo ing novenaryo ang pong kafiesta ng apong grasya, ala kaming gagamitan a dalit ang makaparikil kaya. Gagamit kami mo karetang Marian songs agyang nanong kafiesta na ning Birhen, malyari mo lang gamitan. Uli nita, king initiative na ning kaya kaming kura paroko, i Monsignor Jose Yulacap, penikwanan ming panigobrang luntoya iting dalit. Bayo miya isulat iting dalit, memungutang kami karing aliwang tao ang pong makatwang ating karanasan kang apong grasya. At kapamilatan da rin karelang karanasan, karin miya binays, karin miya asulat iting dalit. Sabi namin JC nandin, baka nita apapalwal miya itang amano king dalit. Mumuna gawa mi pintang men interview keta. Kaya rin mi men interview diniretso kay king pisamban. Karin mi daon kami meto nga panalangin. Yang nga di kaming rosaryo, migdebosyon kay kang apong grasya. Kaya rin na ning pamanalangin mi, diniretso kami king altar na ning pisamban. At karin mi pisabyan ing dalit. Nung nanong buriming damdaman, nanong buriming pakit. Ne? And balo yo, masakit ye. Kasi kukonsider mo rin niya luwang factors. Biblical, theological, ang pong experiences. Kasi kailangan mong pakit ka rin na iya pong grasya, aliya apong gino. Iya pong grasya, metong yang kayan tabi tamo, bang mas lumalaming kasalpantayanan tamo, king apong gino. Kumbaga kailangan tayong pakit na tatayra na katamo king apong gino, pero alwaya king apong gino. Ing pawagan na ning kanta, ning dalit, sagli mo at inya nga lumburing sabyan kay katamo ing dalit. Mumuna, yapong grasya anting patulo na ning balen. Pangadwa, yapong grasya anting manayit kay katamo papunta king kaya nganak ni Yesu Kristong ginutamo. Pangatlo, yapong grasya king libutad daring miyayalwang karanasan daring tao mabalakan. Atin tamo kanya-kanyang kwento na kayabi tayo apong grasya. Anyang may makbong bulkan pinatubo, anyang martial law, anyang World War II, apong alwa pang karanasan king biyatamo na kayabi tayo apong grasya. At deta nga lungareta, akit tamo king dalit ay ni, na yapong grasya, kayabi tayo, tatayra na katamo, ampong ay nakatamo pagpaboren, ilapit na katamo, king kaya na. Manano na sana ang king kapamilatanan iting dalit kang apong grasya, lumablab pa ing tibusyon tamo kaya, at lumalam ing kasalpantayanan tamo king apong gino. Kapamilatanan sana niting dalit ay ni, mas akit kaya iyapong grasya antimo kayabi at tamo king biye, ampong lalapit na katamo king apong gino, etamo sana kakalingwan, iyapong grasya, kayabi tayo king balang sitwasyon, kadarananan tamo. Virhen kwe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malare na ning banuat yato, malen ke ka manigapo, king ninyo Jesus. Anak mo, bendisyon, higit ka rin tao. King panuning kasakitan, baleni, ikaing santunan, kas ngawanya kekong Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kining pamakilaban mi, antabayanan mo kayong salang sangking dewa kaning mapamirayang demonyo,
Pagamuamo mukeka king lupigan ni saning Diyos, at ika prinsipe ring ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan ni king pierno'y satanas, pati na ring aliwang mga rawak ka espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan mila din kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, bang manakit kapatawaran ng pombe. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakala tao. Adwan mingeni kaya kayong balikdan mo kang mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami makaulo mong gamat, intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo ra, ring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mula ring sablang pamagkapilit mi, bang mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan detang miyango na be, pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, bang magobra kaming miyabe-abe para king ikakayap ting sabla, at bang makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Mananong na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Lain taryana kami king pamagbayang biat kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawiling aklis mi keka king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Hindunin Divina Gracia, panalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Loklok tamo po. Maya payabak po kaya kongan kapatad kang Kristo, king Domingong iti pagmasosyantaya ing kalimanan Domingo ning karaniwan a panahon. Panandaman tayo po yung presensya ng ginubusal tamo, at bang maging magbungay at makabaldugan ing kaya katamong pamagmasusi, ag katanda kayong maksanmetong karing panalangin at pamagkanta, ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan dadi, Tony Yap, Serviliano Magbalot and Family, Alvin Macalino, kingkayang Kebaytan, at kingkebaitan ng Alvina Villanueva, para king makapasubaling kapag nasanda di Jose Pepe Hison, Nico Mejia, para king malagwang kapaldanan di Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Cunanan, Rose Maria Ann Leong, para king maldang kaladwa di Lilian, Dennis, Corazon, Teresita, Jocelyn, Mike Jadolric, Felix, Esperanza, Reynaldo, Alberto, Arsenio, Pablo and Rosario, Rolando para kayang 40 days, Constancio and Eustaquia, Armando, Bernardino, Gregorio Jr. and Nesitas, Lujen, Honorato, Satoshi,
Atlano Sr. and Rosita, Atilano Jr., Elpidio, Hill, Abel, Camilo, Ravier, Bebiano and Consorcia, Luz Viminda, Galidencio, Bienvenido, Gregorio, Rogelio, Norma, Rolando, Cecilio and Pasuala, Pablo, Sotero and Rafaela, Roberto and Mirna, Elias, Hasmin, Joshua, Denisli, Fortunato Jr. para kayang 40 days, Violeta para kayang 40 days, at ding Maldang Kaladwak ng Purgatorio.
Birheng pe panuwanan Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malaray naning banuat yato, e malengke ka manigapu, king ninyo Jesus, anak mo, bendisyon, bigay ka rin tao. King panauning kasakitan, baleni ikaing santungan, kas ngawanya kekong darayang, salat grasya nebang ngalingan, ikaing tulang at ligaya, tinanggap magpayampon kita. Patulunawan ming apong grasya, king anak mo lapit mo kesana, itwang muing pakalulot kalamla, king balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, Talakad tamo at makyabe tampungeni kimpamagkanta kindalita pamuklat. Salvation, lift up your hearts and sing.
Kilagyanay pa, pananak pa ni Espiritu Santo. Amen. Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya kan timura. Maya payabak po kay kayangan. Maya payabak po amon. Tiyuta na kay kalimang Domingo ning karanaw na panahon. At kaniting penandit, panagkat kay kayo, ganakantala kay lubtam, din kay katambit-bit, at darala na personal, akay donan king Diyos kaniting banalamista. Bangkanita pagandamanan ng Ginoo, ing kagatam panalangin, agnanagnan yag kastapa, ing kapanisyan karing dabatantang kasalanan kay may labas. Itangan po, magkumpisal ko, King ing Diyos sa may tutu, at kaya kayo kapatad, uli uli kasala kong bina, king isip, pamanot, tapat, at niyayalwang kakulangan. Uli nita panigapu ka Santa Maria Kapilan Beren, karin sa Brangelang Pon Santo at kay kayo kapatad, panalangin king Diyos sa ganutang. In Diyos sa mayo pang dito pagalawa nagatamo, at king papataw daring kasalanan tam, dala nagatangin sana king biyalang angga. Amen.
kang pamilya o Ginoo, kapamilataning alang kupos mong lingap, ban manalig mong bukod king kapanayan, king kang rasyang iba't banwa, para tilang ipagluwalo uyab ning kang pamangambil. Kapamilatan ni Yesu Kristo nga ang biyat mag-ari kambemo king gametong ani Espiritu Santo metong a Diyos manggaman king alanganga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isayas. Ikit ke ing Ginoo kanitang banwaning pangamate ning aring Uzziah. Makaluklukya king kayang tronong matas. Mitmuya ing mabilog at templo karing kayabe na. Makatalakad lang makapadurot kaya ring anam a milalablab alelangan. Ngara king metong at metong, banal, 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 banal yung ginong mayupaya, mitmo yung yato king kayang ligaya. Mengaw la ring pundasyon na ning templo, ulining masikandang siwala at mikat mo niyang asok ing templo. Kanita sinabi ko, hala na akong kapanayan, makalunos ko, uling makasalanan laring labi ko, at uling manoknangan ko, libuta daring taong mga rinat alabi. Ngeni ikit ke karing sarili kong mata, ing ari, ing ginong mayupaya. Kanita sinulapo yang papunta kanako, ing metong karing lelangan, magdalayang baya, akinwana king altar, king kapamilataning metong asipit. Tikilaning labi ko king baya at ngana. Tikila na non niniti ring kang labi, alana kang dewakan ngeni at mi patawaran nala ring kasalanan mo. Kay ba't nanita dimdam ke siwala ing Ginoo ngana, nino ing itubod ko, nino ing maging ke kaming talapagligtas. Nga kung may kibat, ako po itubod yuko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Harapan ding anghel, daralit kong kapuryan keka, o Ginoo. Harapan ding anghel, daralit kong kapuriang keka, o Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginoo. Harapan ding anghel, daralit kong kapuryan keka. Harapan ke ing banala templo mo, dukuko at puryan ing kekang lagyo. Harapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Pepakilala mo king sablang bage, makapaygit ya ing lagyo at kautusan mo. King aldo minawas ko, mismong sikanan mo, yang pigkalub mo, kanako. Harapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Ding sablang ari ning mabilog ayato, puryanda ka, o Ginoo. Uling dimdamdo ring pangako mo, at karelang idalit ing depat mo, at ing degola ning lagyo mo. Harapan ding anghel, daralit kong kapuriang keka, o Ginoo. Liligtas mo ko kapamilataning upaya mo, tutuparan mo sablang pangako mo. Ingalang kupas alugod mo, o Ginoo, alang kayangganan, ing bage pigmulan mo, kaya kamo namang iganap. Harapan ding anghel, daralit kong kapuriang keka, o Ginoo. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo karing tao Korinto. Kapatad, ngayon buri kong ipaganakakaya kayo ing maya pabalita, apenaral ko kaya kayo, akya ko namang tinggap, at ngayon tatalakaran ng matibe, ning kaya kayong kasalpantayanan. Ita yung ebanghelyo, ing aral apenaral ko kaya kayo. Iligtas na ko ning ebanghelyo nung manatili kong sasalpantaya. Nung ali, muli nga lang kabaldugan ing kekong pamanyal pantaya.
Linipat ko kaya kayo ing kanakong tinggap, abinang maulaga. I Kristo meteya para king kasalanan tamo. Antimo ing mababasa, karing kasulatan. King mikutkutya at sinubling mebye, king katlungaldo. Agpangmurin, king mababasa, king kasulatan. King pepakitya kang Pedro, kaybat karing 12 apostol. Pepakitya namang makapamisan karing maigit 5 dalan ay alagad. Hanggang eni, mabiyela pa ring dakal, at ding mapilan, metenala. Pepakitya kang Santiago, at kaybat karing sablang apostol. King katatol yan, pepakitya naman kanako, lipat ning ako, makayaliwa ko pangabayit. Nung warisa, mi bayit kong oras. Uli nga ako ing pekamalating dili karing sablang apostol. Ako man karapat dapat mayawas apostol, uling ligalig ke ing iglesia ning Diyos. Dapot king kapamilatan ning grasya ning Diyos, makanyan ko ngeni, ating grasya apig kalub na kanako, mayalang bunga. Uling negobra akong maigit pa karingaliwang apostol, ita ako sariling dapat, nune ing grasya ning Diyos, iya ing megobrang kayabe ako. Uli naniti, ibat man kanako o karingaliwa, iti yang panaral mingan, itiya naman ing paniwalan yu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tara tuki kayo kanako nga na ng Ginoo, at gawan da kayong magliligo kareng tao. Ang Ginoo manatili kay kayo, At kaya kan timurin. pangipasyag ang mahay pabalitag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Makatalagad siya ni Jesus king pampang ning dagat ning Genesaret. At panikwanan daring tao, ing milapit la kayo ban makirandam king amano ning Diyos. Ikit nung makasadsad king pampang ding aduang bangka. Sidsad dorete ring manasan balinisan do ring karelang lambat. Sinake Jesus king metong kareteng bangka itang kang Simon. At tinawad na kang Simon king ilaot ning bagya king pampang. Linuklok ya Jesus king bangka at tiruno ring dakalata. Kaya rin ang migsalita nga na kang Simon, ilaot may pangbagya, ing bangka king malalam, at yatsayo la ring ke kong lambat, bakong makarakap asan. Maestro, nga nang may kibat Simon, kay bukas na king miyayat sang lambat, dapat eke may karakap na anuman. Maganyan man, nung iti yung utos mo, yatsako ring lambat. Inatsano ring lambat at misnala karakal ding arakap dangasan at alus masira na lamo ring karelang lambat. Inya,
Sininyalan dala ring kayabera, karing aliwang bangka, ban lumapit at sumaop karela. Linapit at sekero ringasan, karing adwarang bangka, halus, mititsabla, king ring bangka, king pangak at mura. Nyangikit ng Simon Pedro iting may palyari, siniklaw diyara pa ng Jesus at nga na, dumayo ka na kung Ginoo, uling tao kong palpikasal. Izimon at ding kayabi na may nga pamulalala, king kerak landingasan nakarelang arakap. Makanyan la namang may nga pamulala ri Santiago at Juan, anak ng Zebedeo, at kayabi ng Simon. Nga ng Jesus kang Simon, katatakot. Ngalibat ngani maging magliliko ka karing tao. Ginuyod do king mamala, ring bangkara, likwanda, ing sabla-sabla, at tinukila kang Jesus. Kapatading mayap na balita ng kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo. Bayo tamo po paike kaya tamang reflection o pamigunam. Aduan taong pamo po yung kamasalan ning kaya katang isip ang puso king banal na espiritu at nga tamang manalangin kaya. Datang ka, o banal ay Espiritu, datang ka. Kapamilatan ng masika na ng pamamilatan, ni milalablab alagod ng imakulada ang puso ng Maria, akekang pakamalan ay esposa. Amen. Indindam tamo pong kwento. Iba't king pamagkwento ng San Lucas, agikatang ebangelista. Kukwento niya po at lalarawan ng makanano ng inaus Jesus is Simon Pedro. So the story is about the call of Peter. Makanano ng inaus ng Ginoo ni Pedro. Nga nang magkwentong Lucas, Isanayaldo, sinakayaking bangka ng Simon Pedro. At inawad na kayo, ingilawat na iking malalam, ing dagat malat, ing bangka, pangkanita manikwayang dakalayasan. At first, may kitaltalan niya pa, Pedro, Ginoo, walwan niyo, kaya bukas kaya pong manasan, ala kaya pong ikwa, ni metong. At ngini po, kinganti kanya na oras, anong walang dumami tayasan. Buriyo po, ing yatsamiya, ing lambat, king malalam adano. Well, nung ito po yung utos niyo, thy will be done, nga ng Pedro. Nung niya, linawot na yung Pedro, dahil king malalam, ing kayang bangka, at karin inatsane ing lambat. Nyo, nga na ning kwento ng Apong Lucas,
Hela makanyang-kanya nakarakal, dingikwarang asan, may bugyang mitsabing bangka ng Pedro, ngayon niya kailanganan dang inaawsan na rin, kaya binaking aliwang bangka dita sa korula. Makanyang piring Seke dala rin asan, karingadwang bangka, alus nga na ning kwento ng San Lucas, alus mititsabla, adwanong bangka kanyan. Karakalda ringasan ay kuwara. Anyang hakit ng Pedro iti, nga nang magkwentong San Lucas, ipasiklodya harapan ng Ginoo, nga na Ginoo, lumawat kakanako, uling tao kong palpikasala. Anya sabi na ito, walinapining, perhaps in the beginning, he was doubting. Hapining kasalanan ng Pedro, tao kong makasalanan. Kung miniwala king abilidad mo, kay upaya mo, gawang antikanining mala. At nga na ning kwento, king pamagpupus na, likwana ing sabla-sablaha at tinukiya kang Jesus. Makanya niyang call of Peter by Jesus. Well, kaya pong magpupus siya ing banwang year 2000. Ito pong year 2000 ay dineklara ng the Great Jubilee Year 2000, St. John Paul II. Anyang magpupusya ito, kitang January 6, 2001, niya yung apostolic letter. Karing obispo, pari at laiko, St. John Paul II. Ape magatanang Novo Millennio Innuente, meaning at the beginning of the new millennium. Wala niya nang nanang panagkat naning Papa, bayo tayo arapan, luban, ing banwang millennium ay ne, the third millennium ay ne, panagkat na, yan naman, ing panagkat na ning ginukang Pedro, duc in altum, put out into the deep waters, cast out your net for a catch. Nga na, prinsipyan ning Papa, ining panahon ning millennium, third millennium, dapat mo ing lumahot tamo papunta king malalam ning dagat ning biye king kekatampa maglakbe bangkanita akatagmutaya Jesus kembietam. Ing kanako pong pabigunang kanitang duc in altum apanagkat ng nining Papang ay ni Pope John Paul II now, St. John Paul II. Yapining bala mo managkat yung martyrdom. Martyrdom. Urena ingking otang sungan tayo, lakaran tayo. In fact, lakaran tayo 22 years na yung may labas. In ang third millennium ay ni managkat na kaya katamo number one,
Kamusta tayong prayer life tamo? Deepen our prayer life. Number 2, kalingon me ing sintang sarili. Ding pigakap mong personal. Itabili mo lang, ipagpagmula nga na. And then number 3, sumuyo ka. Karingke kang kapatid. Buri na pong ipayamot kay katamo, make it deeper, deeper, and deeper. Nung kitang minuna, kitang bayo datang in third millennium, pasapyo mo, ingke kang pamanalangin, ingke kang pamalsintas, sobra-sobra, ingke kang sarili, at pasapyo mo, ingke kang pamanlugod king kaparang tao. This time, in this third millennium, anong ikam po, ako lakarante, mag-journey ka ta, kailangan ibiyeteng sarili ta, buong-buo kan Jesus. In what aspects o itapin po, sinabi ko, along the angle of prayer life, along the angle of selflessness, and along the angle of loving the other. And in the process, mapalyaring martyrdom. E po makamartir, ing kalingwan me, ing sintang sarili, e makamartir, ing manalangin kang todong-todo, ngayon panahon na ite, e makamartir, ing luguran me, ing kaparang ng tao, agyang masakit. Martyrdom yun. Put out into the deep nga na ning kayaduanan ng Jesus, ning kayaduanan ng Pope St. John Paul II. At nung natatandaan niya, itang advertisement ng sweepstake Manuel Huy, nga na, ang taong umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang taong nagwawagi ay hindi umaayaw. Therefore, taya ka. Dagulming taya mo, bang kanita manyambot kang milyon-milyon na pesos nga nawari. In other words, panagkat na kakatam, agyang itang advertisement ita, ing itayate, imbieta. Agyang iyakabut. Bieta. Idahon te at idahon, king lugod, king Diyos, at parang tao. Amen. Talagat tao. Sasalpan tayo po, King Diyos, sigpang may pain tutu, di na lang king banwat yato, at kang Espiriso ang anak ng bugtong nga ginuta mo, payang di king pain ng banal Espiritu, bibait kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, pipako king krus, mete at mikutkut, tini paya ka ring mete, king katlong aldo sinubliang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang may pain tutu, iba't ka rin magbalik yan na mangketi, bang mukum ka rin mabiyempong may nga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ng Santos, king pampatawad na rin kasalanan, king pangasubirang nering mete, at king be alananga. Amen. manalangin ta king Diyos, ing banal ng Ginoo, ning metos sikloban, tragaring anggan talapamalita ning Ebanghelyo. Ing pakibat king balang kedonan Ginoo, gawan mo king kekang talapatutu itangan po. Gawan mo keng kekang talapatutu. Banding sablang may karamdam king maya pabalita, at paniwalan dayti king kabilugan dang puso, makapakirakel king kasalpantayanan, aila mismo tinggapda, ipanalangin ta king Ginoo. Gawan mo keng kekang talapatutu. Banding nilakwan king sabla,
ban mitagulaling karing karelang sarili, king pamanuki king Ginoo, mikasika ng lalub, mipahayag king mensahe ning Diyos, king nanumang panahon, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo kengke kang talapatutu. Banding si Ralob apostol ngeni, amegobrang aldot bengi alang tagumpe, era sapi sa sawili, nune isundurang sa salbag ingamano ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo kengke kang talapatutu. Banding labis a obra at mapagaltang apostol, aring karelang kawan binalang maragul at masakit lingapan, ilelera ing karelang takot at manakit lang sapat asaw, karing karelang tawan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo kengke kang talapatutu. Ban ita mo man at ding sablatang komunidad, tanggapanda ing karelang misyon ay bat king Ginoo, at maging talapamalita nala king amano at king dapat, panalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo kengke kang talapatutu. Ngeni adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Manalangin tamo o ginungkay kaming Diyos. Panuwanan mo rin hanggang talapamalita ng Ebanghelyo at agyagan mo rin sablang tao king kang lugod kapamilatan ng Yesu Kristong Ginoomi. Amen. Manalangin kayo patad, maningkakot kay gayong daon, matanggap yarapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Kanggapanesan ng Ginooy ting daon karinggamat mo, kay kapurit ikaligayan ng kayang lagyo, king kaya katangka sa plala ating mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, Diyos, sa Ginoomi, mananasan ang iting tinapi at alak, abinye mo para pamangan mi, kay daking yato, maging sakramento na nimbyeming alanganga, ideado ni kamo milata ng Kristong Ginoomi. Amen. Ginoo manatili kay kayo. At kaya kantimuro, Nayo rin po suyo. makayat nano king Ginoo, Salamatan tayong Diyos sa Ginoo tao. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid sugar at magakabos ing pasalamatan na kayong sablang penandit at numan ka rin o ginubanalay pa mayupayin dito at alangangan Diyos kamalatan ng Kristong Ginoomi. Tinatag mi ang kayang iglesia at ding apostol ilang meging pundasyon at talasap king pamanatili ng alang kapupusan anting tanda na kete king yato ning alang anggamong kabanalan at anti ing mabye ebanghelyo banda dandamanda ring sa belang tao
Ulinita kambing sa blanco ring angel karimbonmo, dalit mingke kang ligay lang tuknang ngaming ang kakanta. Tunay ka pinbanalogin, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinit at pagparlampumi. Pabanalan mo sa dating ayn nga slag ni Espiritu Ban, para kay kamalyalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Pahamdaan kusang loob kayong pamilas at kamatayang kinwaning tinak, at pepasalamat siya kay Pirasone, at binyan ay kaling kayong disipulos nga natanggapanyid, ikungan at kananye, iti ang kanakong katawan, amitahon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't ningapunan kinuwaning kalis. Pasibahin pa salamat kay kat binyaning kalis kaning kay disipulos nga na tanggapanyay ikong at minamkaw kani. Iri ang kalis ni ganakong daya, ing daya ning bayo talagang tipan. Amigo para kay kat parang sablang ta, pangkita ay patawaran ng kasalanan, daptanyiti ilang kapigaganakan kana. Pasyagtaan niya ng misteryo ng kasalpantayan. Yang ining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyabli ng maybe ng anak mo, taraan miyay keka iting tinapen ng biye, aring kalis ng kaligtasan. Lain ng pasalamatan kek, ing pepalyarian kaming, matampang talakadara panuban sumuyo kek. Mapungbabami naman pagamamu, kingi kami ang sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Kinakan me oig pa, ni Santa Iglesia makalaganap king meto ya, paniganap ya sa aking lugod, kambining kay kaming Papay Francisco, Florentino kay kaming Arsabispo, Pasiano kay kaming Arsabispo Emerito, ading sablang pari. Kinakan mula naman, ding kay kaming ipanalangin ngayon. Insan paging lugtang, ganakantala rin kaya tam personal kay donan kin Diyos kaniting banalamisa. Ganakan mula naman, ding kapadat ming pepainaw at maninayang subling me, at ding sablang me ang unabiyet, ang kapan mo sana, imaligay mo harapan pagalul mo kengan, yan keng karapat dapat magkamit, kimbiyalang ang gabang kambe, ino na Birhen Maria, ino rin Diyos, kampiring San Jose,
kayang kalinis-linis na esposo, kambiyan ng apostoles, ading sablang santos at tinupad king mahal mong kaburian, ing kay kabaning panuon, puri nagat paligayang kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kay pangmayupay, kagawin ng Espiritu Santo, puri nagat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini po rin tayong igpa, miglalang at maganaka kay katam. Sumasalangit ka, sambahin ng mapasangin ang kaharian mo, sungin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami. Ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nangakasala sa amin. At huwag mo kami maintulog sa puso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Ikaw sa gamiyo, ginuking sablang marok, malagunong ipagkaloob, ing kapayapang kayong panahon, panking kasaupanan, ing kayong pakalulog, parati kayong may kabus king kasalanan, at naligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kamben maligayang kapanaligan, king panyatan ni Yesu Kristong kay kaming kalapangahos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, at ligaya manggamang kingalanang. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ing kapayapan alapang ko kay kayo, ing kapayapang wabiyay ko kay kayo. Amo sana balikdan din kay kaming kasalan, nelawan ng kazalpantayanan, ing kay iglesia at pamayapan, may panbilugan at pangking kaburian. Kambiat magari manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapan ng ginamantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya kan timur. Bakit tapong yan, may kami itong taamo at may kakalugod king gano'n. Kapayapan. Peace. Papa,
Manuring Cordero ng Diyos, iyo'y milalakong kasalanan ng iyato, nuwan lari mayayaos, kingapunan ng Cordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and sea, my hand will save. I will make the stars at night. I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of
Siklaw tamo po. Tatak ning mabediyos, o kakong Diyos, kakong malugoday pa, tatanggap ang kengit mong lugod at kapasalamatan in kekang dibinong tatak ning pamamingwa, in kekang kadyosan babalot ning katawan ko at kaladwa manggaman kapilan, turo ko kumit mong pakumbabang kapasalamatan at daraon ko'y matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan na ikpa. Pagparalampu ko kaya kayong panlualo mo ko at dimpakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak at pangako kimbe ko kimpamanyuyo kaya ka manggaman kapilan, kaluguran da ka pakamalan na ikpa, ibeming pakalulo mo kareting masakit na panahon, kaluguran na ikpa. Daraon ko kaya kayong katawan, daya, kaladwat pa nga Diyos, ning kaya kang lusok kaluguran na yanak, kimpamamayad para karing kasalanan ng yato, ampong para king kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Panalain para king 2022 pambansa ampong panglokal ay election. Manalangin tamo bang king daratang a pambansa ampong panglokal ay election. Hintune mag-ari yung kaburyaning Diyos amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, mapamamatakot, karahasan, ampon terorismo, iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan, iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, bang makapamirait, iligtas mo kami, Ginoo. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makitid apan lalawe, iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamangamano, iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang inkonsensya mi, yung gawan tune, tuntunan, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ingkayapan ding kekaldan, ing mangibabo aparasan, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ing dignidad ning tao, yaing parating galangan, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ding maluka, ampong may na, ilaring may git niyunang mitutukan, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang impamanyese king kalikasan, eya milako pansin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang impamisan metong yaing mamiedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang imbanal at takot king Diyos at lugod kalupang tao, yung maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastol ning kaladwami ampong talagpagdigtas ning metosikluban, in politika, yaing pigkalub mo kaya kami, meto nga panagkat bang sumuyo karing sabla, ampon dagol ng kabanalan, antabayanan mo in politika kim bansami, kanti mo in pamamanantabe mo kaya kami, mananunasanang in pamanantabe mi kim politika, para karing botanti ampong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasab kami bang sumulong king kabanalan, manggamang kingalananga. Amen. Talakad tampo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, pagaliman mo kayong dake, king metong at tinapi at king metong akalis, at gaghawan mo kayong metong kang Kristo. Sa pumakeng magdalang kaligtasan at tulak mabilugaya, iriyadon ko milata ng Kristong Ginome. Amen.
Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya kante mo Bendisyunan rin. natin ng Diyos, ang Ipa, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Misa mayari may kayo king pamikakalugod. Salamat, King Diyos.